Jangan lupa subscribe Wanganga Ridwan Channel 65 tekan lonceng like. Jangan lupa subscribe Wanganga Ridwan Channel 65 tekan lonceng like. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita kisipe mesra-seran ria cara tasawuf versi baca-baca memang pasepole Wanganga Ridwan Channel 65 mamare padang kamana kinalapak baraka pakamase pole pengelau subhanahu wa ta'ala na padang kamana kisir-sir untuk memari acara tasawuf versi baca-baca ya memang pasepole Wanganga Ridwan Channel 65 nama mareki padang kamana nalapak baraka sesuai pole pengelau subhanahu wa ta'ala. Untuk sini sesuatu ya pura berdona truku Wanganga Ridwan Channel 5 mamare padang kamana kinalak dalek pengelau subhanahu wa ta'ala dan tentu nama lep-lep dalek tanah laki pengelau subhanahu wa ta'ala padang kamana kimak berku Wanganga Ridwan Channel 65. Jadi untuk sini sesuatu ya pura mak berato mas sumbaku Wanganga Ridwan Channel 5 mamare lep-lep dalek tasusreng ya lemak bere premak ber sesok protonya bagi ngemamari mak baraka dan tentu nama kamase lori di maneng ya lemak ber sesok jangan lupa kirimkan di nomor rekening atas nama Lilik Susanti Bambe RI di nomor rekening 48810136565537. Jadi pak calling nomor rekening sesuran di nomor rekening atas nama Lilik Susanti Bambe RI di nomor rekening 48810136565537. Mamar pak bereta sosra maka masih make gunai malep dalek tanah laki pengelau subhanahu wa ta'ala apa yang kemarin mak berpe mak Wanganga Ridwan Channel 65. Jadi untuk sini serserku ya prasakrepi tentunya Wanganga Ridwan Channel 65 mamuarai Wanganga Ridwan Channel 65 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk ya dek topana sakrepi Wanganga Ridwan Channel 5 mamarai pada tasakrepi seserang dan makin jaya tentunya ke depannya. Jadi untuk sini seserku ya memang bergabung ke Wanganga Ridwan Channel 5 jangan lupa sakrepi dan tentu nama muarai makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk sini seserku kasih seserang ngelwalake yang hari itu baca-baca dupa mata yang hari itu maki guna untuk burane atau anak darah-darah ya atau maki guna angin seserang memari padang kemana na jajingki tata carana seseri pakai yang hari itu tetarna pasek tawa kita luku makun dalok pakai pola biopina pasek na tentunya daji memari nak barakah kiki. Jadi tata carana saya pakai seserang itarin apa serta apa yala datu lima ta sesuai pasti tuncul lah atau berapa tuncul apa ta sapu ngeri ase tompok mata tak pura sesurang napa tatar napa setak telu napa dapat deceng nyawa tak madeceng aku kalau ne tewas hidup mata ya ne napa tak baca sesurang makadai. Bismillahirrahmanirrahim. Israfil asemu tahu matamu Israel asemu matae dupa mataku iruk mak dupa rimatamu museng karitin romo mupoji karihatimu baraka la ilaha illallah kumpayako. Jadi pak koling aki baca na sesra mamaring kamar kina baraka ketentuna maka dibaca na sesra. Bismillahirrahmanirrahim. Israfil asemu tahu matamu Israel asemu matae dupa mataku iruk mak dupa rimatamu museng karitin romo mupoji karihatimu baraka la ilaha illallah kumpayakun. Jadi pak koling cicap pas seserna sabah kita luti pak koling kia sesuai mamare pada kamar kina fak baraka oleh pengelau subhanahu wa ta'ala kamar kina jajingi seserang maka dia bacaan seserang. Bismillahirrahmanirrahim. Israfil asemu tahu matamu Israel asemu matae dupa mataku iruk mak dupa rimatamu museng karitin romo mupoji karihatimu baraka la ilaha illallah kumpayaku. Jadi ana sesurat baca-bacana yang pertama yang mamare pada kamar kina baraka oleh pengelau subhanahu wa ta'ala sesurang nah kamana kina jajingin sahabat namun dibaca oleh tiga sesurang aku digata petalori pengelau subhanahu wa ta'ala itu lana jajingi sesurang nah sahabat oleh kutu mitu tak pernah kanda teleja aji sesurang pasti mata jarang untuk petalori pengelau subhanahu wa ta'ala nah kamana kina jajingi telah baca-baca sesurang. Jadi atau si kedua sesurangnya dupa matamu toma tai maki guna mua pada mua nero taratena
yaitu tata carana sesre nak kulai pake ya naritu tapasi tuncui datu limata si balila pura tapasi tuncu napa tago sorok tabaco napa tago sorok ya sena tumpuk mata pura napa ya sidupa mata le si poji sesre aku mata pamuki naja jingki aku dika tepat sesre naja jingki nasaba aku sesre masih mata jaru pada pantelor pengelau subhanahu wa ta'ala nang kana jajing sesre namun ini maka dakat tunai namun dibaca politika sesre ku digala tepat lalu pengelau subhanahu wa ta'ala detono le naja jingki tele baca sesre nah kuburan di makurone sesre tak baca tak dicengin apa serta tak dicengin tarik nak boleh abionik makon rela pakai kurang tak baca ni sesre makadae Bismillahirrahmanirrahim pasidup pamata eruk makita eruk makdupa ilok mata dupa matamu umaseng rila lepa pojimu nyamumu engkariatiku iyami mupuriati mumapoji lauria barakat la ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak koleki pema sesor baca nama mare panang kamar kina pak baraka untuk sini sesor kela maki gunangi dupa matae maka dia baca na sesor Bismillahirrahmanirrahim pasidupa mata eruk makita eruk mak dupa ilok mata dupa matamu mumasenga rila lepa pojimu nyamemu engkariatiku iyami mupuriati mumapoji lauria barakat la ilaha illallah kumpayaku. Jadi pak koalisi cica sosra mamare padang kamana kina pak barakat oleh pengelau subhanahu wa ta'ala ya kia pasti mata jarang tepet tak sosra nah sebab boleh kutom itu tepet oleh naja kita le baca sosra namun dibaca politika aku dikata tepet ada tulen jajingki nah sebab mika temaku tanah lauria kada mahagin oleh maku sosrenge ya apa asal makurat tepeki elok tomi pakai ani agak guys seserap pakai maku mero kada yang penting kan datang kali ngelok nih pakai dek tapi malingi tentunya aku pemaling seserap akhir ngelok keninga sumba toki cede namun ya agak serolok lagi mango atau seserap tetap itu makam aja namun di pun namo terus seserap tetap itu meli bensin makurut rata na seserap teteng kari wajari namun ini rok pun nasesre tetap toki maka banyak nasabat aku dek talangi bensin motor tak dulu lari maku toko angin seserengin aku dek tapi malingi namun ini tak pakai matu lili sesere dek telanya jingki nasabat dek gaga pada to motor dek gaga bensin nasesre tak sorom itu agak apa boleh naki sorom motor poso mi sesere jadi pak kolik baca nasesre maka dibaca nasesre Bismillahirrahmanirrahim pasidupa mata eru makita eru mak dupa ilak mata dupa matamu mumaseng rila lepa pojimu nyamemu engkai riatiku iyami mupuriati mumapoji lau ria barakat la ilaha illallah kumpayakum ya naro baca na sesera dua mamare padang kamakin apa barakat oleh pengelau subhanahu wa ta'ala nah sebab saya dipapasaku atap pakai seserang dan tentunya apa malitoki tata cara sesera donator ni nasabang katu kuno merekenan yolo maka dah makin matu elok ni nala balok deh masa serang sistina ceni ngatita siagi elok ta ceni ngati yang penting mas sembah muki engkau nala lena padang kamana ki mak beres seserang nasaba aku ang seserangnya siwalek ki dan tentunya saya juga selaku admin melok dampak kamar aja seserangku engkau ada tak salah nasabak terbiasa mi tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan dan tentunya memang ya tu baca seserang nak kudet gata pernah telo angimi tapi kung kama tepe atau masih mata jarto pernah lalu puangan Allah subhanahu wa ta'ala tetap tu masih mata jarto maciduk mata areng tentunya make jajingi tentunya. Jadi saya minta maaf juga sebesar-besarnya kung kada apa salah selaku mengundur diri juga. Dan apa melecap aja lah tu capa gemet lah tu capa aja tak kung kada apa salah dan pada apa kesurah-surahnya sahabat terbiasa tidak lupa daripada kelapan dan kesalahan. Saya Pengangar Ridwan Channel 65 undur diri dengan ucapan melok dampak paimang maraja ucapan terakhir daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.